Koloseni go shkunda delegado balangai gaji shimsum. Daigwa go nsin na akang aya go na ante pe mawaila na shia sora ay gasha mungdan ta shishon mi ay. Mungam dat kop jim banyong jeju wunli sup ngam litka. Kristu amarang e sha ngu ay munga genyanto kunchku te ngun bay laga. Mungam bot jum do tha. Kasha Yesu amarang e gwa gre galo ay magam gaba pe mulu ay. Nde magam yi ngam amatu leto lakong shong gran lay se. Masing leto te makyan leto ni re. Leto langay. Ningbo ningpang do ba masum gaji shim nga tha. Pan gre go lepuwa amyu the numsha amyu matu pe majan chibin dana numa amyu matu go lepu bo pe abrep na lepu mung numa amyu matu pe letin aje na re nga na ga matan ne go kasha Yesu marang e lepu sa dan pe padang dip na lam ka jai tate masing leto re leto lakong ningbo ningpang to ba shil khong tha Shingim pong gata na masha Abram pe shika sho. Lata lai ka shika shijo. Matu gdwe tara jo ay go. Laksan kingka shibro shijwe shibra sho ay lamre. Gare lata lai Abram go Abraham bay ming na. Matu mara ban mali tha amyul kong shilakong pinwa say te. Yosef marang e gdu de du shang ay shilwe masha maray snishire lam. Ningbo ningpang to ba mali shikru tha ka da. Matu gdwe tara lu da ay majo, ganang du gde na, misha gde lo wa tim, gday te nga yaw ay laksan myu sha langay binwa se. Gray laksan go gap da say day amyu sha ni, Israela mingwa se. Yosef go, jisam lumu ga egadu munga kringmang daju daywa ay marangi, day munga pumsaw lumu ga go shen ginra e, shante shinu nga bra mayat maya zanon zanang wa se. Redim pang doi Yosef a jeju nji ay ko kam lungwa ay shilwe. Shantebe egadu munga mayam shitay gaw ay majo. Gare myu shani ta ningsin ko updian shining mali za jan krum shawa se. Greg sango mo she pe dat na shi amyu mashani pe egadu mayam brat kon. Abram pe kasti jo da se lumu ga de bay we wa ay. Mo she a kangka lam mangan nga Yoshu we on shikri se. Israela mashani pe egadu mayam prat ko na gasti lumu ga de we wai go sadan na ningsin pungkhup da ay yubak mashani pe kasha Yesu a mungdan de jeshon la na kumla mung re Abraham pe lata la na Israela amyu ko kap tat ay go day amyu tha Kristu pe shaprat la na matu re majo Abraham ko na Yesu si khamay ten tu kra go Graya makyan na do renga ay. Gray musha Israela ni go Moshe ngwe shilot siya ten du kra egadu mayam pratha ningsin ko up krum nga ay temren. Yubak tha krasum nga say shingi misha niyong go. Madu Yesu re nsi kam siya ten du kra ningsin bungkup da krum nga ay. Madu Yesu udang nza si kam lup mukwe kam bay krung rot ay marang e. Misha yong yubak ko up Sadan bungko pay ko na los majo. Madu Yesu go di na nga madu si kam na yubak yong gun gao ya se pe yin la let. Day Yesu pe di na nga kela madu ku kap la kam siya may masya gaday mong. Gare siya Yesu a mong dan siyang lus na re. Madu Yesu a si kam ay te bay krung rot ay go. Shinggim siya ni inza bungkup da ay sadan na ningsin asam pe badang ning lo gao ay re majo. Shinggim siya ni lot lu say lam re. Dani bin nga ay mangkang madung go. Shinggim siya ni inza sadan na yubak tara pungkup da ay lam re siya. Sidu sadan pe badang ning lo gao ngus say Yesu Kristu pe nje kapla lu siya lam re. Kristu marang e lu la may nga say karaya sora mit kapa jeju pe. Shinggim siya ni jemat na sadan kay sangay. Day jeju tara khosun ay ni pe mong nra ay majo. Shantia ganon mazum lam mit krum gumdin lam ni pe gloe mung abrun shukut nga na re. Pamajo nga yang
ชาเยซูมรังชิงกิมมชานีเพกระไรโจยาไอคิครั้งลาจิจูก็มนูโดตันด้วยแต่มอพาจิจูตันต้องมกังซาตันมุงกยะยะมกังชีครัสุมงาไซลัมนีปรองมกังแรงไงมชาโกเยซูคริสต์อมรังชาอยู่บังนาหลดงไรเดอินสาราเซชาสุมสิงลมัวมุงดันช่างดูนาแรงไงงูนากบูพามุงกาเลนชไลตันไงนาลาเซนิยองเพช่วยพระวิญญาณเกรกเรานาจะควันจัดยางเงากะไปครุมกะนังชาลายกะได้โซเมียนเพลงไองากะไรจูโซรางานังชาลายกะได้ไงเพเคไองาเยซูจูชาไงเพเคลาสุงายเพไกรสระสีขาเมงายเพเคลาปราติงสางายเทเรางางาไอวาเยซูเอนางเยมาจูเยขอคำเยกะไรวาเยอาบรักเยอาสักนางไรเยชองนางไรนังชาเลกะได้